Ngicela Mfumayelo Space asifundele umthandazo weSabatha. Inkosi zimbusise. Thandazo weSabatha mini yeSabatha mayibe yihle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ungenu Jehova
ukusapota inkosi enkulu yasePhakameni. Siyabonga bantwana bakaShembe sesifike emaphethelweni alomhlangano omkhulu kangaka lo sihleli kamnandi inkosi izinibusise. Ngonyaka ophelile iyabuza inkosi yalapha ekhaya. Ngangikhona namla ethempelini ngase ngiyaphuma ngiyongena endlini iviseduze kuyezwakala noma beshumayela ngikuzwa konke. Yacela inkosi ngicela ukukhuluma uManazaretha avuma. Iyabuza inkosi uthi awu uManazaretha ake nisho uShembe inotheye kani manje ukuhloniphana. Ekungathinteka ngisendlini ngangithi amakhosi awayiboni lento. Ukuthi inhlonipho into esiphele inyanya ayikho. Umuntu usephinda into ayenza komunye ebona ukuthi lo muntu lento ayenza kuye imphatha kabi kodwa aqhubeke nayo. Nengubo emhlophe emzimbeni enhlizweni kungekho lutho. Ake ngibuze nami kodwa kuseqinisweni ubani othi akuyeke ukuhloniphana manje. Sekwenze njani? Ngoba phela uShembe asitshelanga leyo nto kunamagama amahle kaba asiyala ngawo la. Akukho la ukuthi singahloniphi khona. Kodwa ngibona inhlekelele manje ngiyazi lento. Nomthembile uthole nami kwenziwa into ezibuhlungu kabi kimi. Kodwa ngumuntu mina okwazi ukuyigwenya into. Inhliziyo engayinikwa obaba iyavuma ukuyigwenya into noma ungangenzani ngiyakugwinya mina. Kuthi kuhlala kancane enhlizweni bese ngiyakudlulisa kuvume. Lapha emzini omkhulu ePhakameni kwakubekwa abantwana bamakhosi kubabila ngalamalanga. Abantwana okuyibona abazothatha ubukhosi uma inkosi ekhona isikhothela. Ebagcina kahle impela ubaba ngake baba ngithatha bangisa le emzimkhulu phambi komzimkhulu. Phambi koMadonela phansi eduze komshushwane. Umshushwane ongena eBhisa. Umzo lapho kuseNazaretha inkomo ziningi. Safica insizwa lapho khona umne wethu uMabutho ozalwa ubabilanga umdala nje kakhulu nakumina angimlama. Kwakushekela ukhona insizwa yakamthetho la. Sazi lutho ngayo sibona iNazaretha nje naye uyeluse uye esikoleni sishone inkomeni ukuhamba kanjalo nje kodwa indala kunami. Kanti lensizwe ibekwela nje izoba inkosi uJakobe Mthethwa. Kwahamba isikhathi ngambona sethenya sebemlandile abakubo. Kanti usiyongena ebukhosini. Siyayibonga ke inkosi enkulu yasePhakameni ngale umsebenzi. Waqhubeka isikhathi ubabilanga wayesehamba emhlabeni. Wamuncula ePhakameni singakamfihli. Meyihlahla uthi ayibheke ubone izibune zonke. Ubhlungu nje ubona umuntu engafuna ukubingelela omunye adlule bonke ayi kulimele nombane enhlizweni la ngoba siyazi lento enzeke yini. Kusenjalo sididekile engqondweni. Eqhamuka inhlalisuthi ethile ijaha enye indoda.
yakhona la eNazareth ithi mbambe usaphefumulela phezulu singazi ukuthi inkosi yami kazi bathi mbambe nje bazomenzani lo muntu njengoba kunje nje like asivelele into ebhlungu angaka sanjelo baba khona wabona ukuthi bayambamba manje unqamula umgwaqo tshona ngale komgwaqo kunomzi wendiya kancane ngezantana kancane waye wangena phakathi ekitchen la khona bafika bamgcoba ngamatshe baze bambulala babuya bazongena la kushoniwe kodwa la ekhaya lento abayenza sabuna sonke sangazi ukuthi konje sizoshona konje yini lenzo amakholwa manje kwaba umphela ke kwenhlonipho la ePhakameni ayiphindanga yaba khona kuze kube manje uyothi bahlonipho uyabona sebephumile emgwaqweni ela yaphuma khona babulala umuntu sishonele ubaba ekhaya amakholwa bangakunaka lokhu ukuthi sivelelwe yini la uyakhuluma ke ubaba ngelinye ilanga ubaba ilanga ukhuluma ngobaba omkhulu uyise obazalayo ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe ekhanda leli bandla eboshwa ashawe kwezindawo wagenqwa ngegeja kwenye indawo wafelwa ngamathe ebusweni ahlamathe ebusweni bakhe wakhipha iduku wawasula wabheka phansi nikene kancane ikhanda lento yayenzeka kuyena ehluphekela mina nawe kodwa umusuthi uyasibheka manje uthola amahlonodo esiwenzayo manje akacatshangelwe lo muntu wahlupheka kangaka asazi nokuthi litume phi manje so uvela ufike nje nebhawodi lakho ukutshela umfundisi ukuthi aphuma phele la abone ngempela naye ukuthi uyalimala ke lapho uma phela kodwa azile kuze kushembe awu kwenze njani akekho ngayisho lento ukuthi yini manje lo sathana ongaka abanye basagovuza ngiyengizwe lembongi ibongela ngithinteke ngisendlini ithi kazi ugovuza isizwe sakwaShembe nje uyothini umhlaba usongwa uyofika uthini kubombela kukhona abaxova lendlu yakaShembe nayo bingixake lendlu yakithi uthi yini laba bantu baxabanisa kube khona abavumayo amuzonde ngempela wakubo kwenzeka kanjani leyo ubone ukuthi lo ngixabanisa nomfowethu uvumelani ngoba ngeke basayiyeka labantu lento ngithi mina izogcina ngobaba benza into ebhlungu kabi ngobaba ubaba omkhulu ubefika njalo belele uma esixoxela ubaba uma efika ukuthi omnyulela phathi hayi ubani uthi onhlukanisile nini niyazi ukuthi khona into engiyivikayo lama sengihambile emhlabeni nina nizoxatshaniswa nixabana nodwa nibulalane bangayinaka leyo nto baba ukuthi babuye balale ndawo baze bakhula kanti lento esho baba omkhulu indaba enkulu indaba kwasiza omunye wayekhona uNtombela uhlale kudeni bafunisa lokuthi ubaba ilanga lamalanga uzothola inhloboni ukutholwa ke kubanjwa ngale mikhuba yabantu yasemhlabeni athambe naye ufunwa nemali bathi ngoba mfowabo la asuke eduze kwakhe yena umuntu ozoshisela lo hayi wasitshona kuyinkosi la sithi umfowabo uyamthakatha ubaya ngempela baba inyanga izulu iyakuthakatha mawuzwa nje ukhona uyo kuthakathayo lo athi sengizwile la kwasiza ukuthi khona uNtombela wayekhona
bekhuliswa ubaba omkhulu eyibona lento enhlezwa ubaba omkhulu kulabafana engafuni behlukana ukuthi bazoxatshaniswa laba bafana wafika umphathi Ntombela wamtshela ubaba etshela inyanga zonke uyazi ukuthi usibani kade sekhuluma ngayo ukuthi wena uyathakatha uthakatha inkosi bathi wakhale inyembezi ubaba bathi okokuqala ngikwazi ukukhatha nje ukuthi ukhathwa ngamthimuni la phalaza ukuthi kwenziwa kanjani kodwa sengiyathakatha manje ngifundisa ubani mina le afike sekuthi sebebaxabanisile usathane sefikile kubantu njengoba efikile ayikufika inkosi malanga manje awu wakhala inyembezi inyanga nje yakhuphuka engayivela afika yahlala phansi hey ngijabhile manje mase ngithakatha ngisazitho kanjani ke kumnewethu inkosi wayizimlande ithumela lantu uma imdinga azoyisiza ngoba wenzela ukuthi kubonakala ukuthi akayenzi lento eshoyile lapha kanti indaba isaqhubeka usathane make wangena yeyibo akathethela usathane enze njengoba enza nje senimthethela usathane hey ushaye ijayela manje ibhola ukora nangasithende ebhekele sewukholeni Bontsuma awu hey indaba enkulu uthi ke ubaba sengiyesaba ukuye enkosini ngoba babefundisa ukuhloniphana wayengasho ukuthi umnewethu wayithi inkosi sengiyesaba naba sebethe ngiyamthakatha bayokuthi noma ngobala nje kuthiwa kade sefa umuthi kodwa ngazi kwamuthi nje ngazi lutho ubaba sifundisanga lutho ngalento awubantu siyadlala bahamba obaba hey kovuzwa ke manje mazukulu ke manje bakaBhombela waye babo bayavuma wow hamba ubophelo uthingo lo hamba ufake bajajini lento mobe asuke kulesi sikhulu wena usho komnye mfuthu angizumshophela igama ufuna ushawuthi ingane yakithi tshintshana incwadi iphuthume bese siyaya fika usuku lokuthi kiwe emajajini zazikhona insizwa lo masi phezulu kusesitezana awunanga imfowethu loku yena ngilethe emajajini hayi ngithi ngamqhwebo wakuyithi phela lo muntu angabhekaza bheke abesiyesa umfowethu phela ngikwazi ngambizi ngixoxe naye ngoba usathana ofikile ofuneka ehlulwe awu afike umfuthu sobona mnewethu ngivuma njani ngithi sikhona unjani wena athi umfuthu awu sikhona Dlansi ngithi kahleke uyabona ukuthi ngilethe emajajini la athi ngiyabona Dlansi ngithi kahleke ubaba omkhulu uBhombela la ekhona uthi lento yenzayo kimi into enhle ubaba ilanga lokho kwenzayo kimi kuhle ubaba inyanga yezulu kade uhamba nayo ibona into enhle njengoba ungiletha la emajajini mangingeni nje kaTola ngiboshwa nje lo ngazalwa ngithi ngiyambheka umfowethu ngithole ijuke emanzi tete ngeminute uzibone iphutha ngibale insizwe ehloniphekile manje abonayo ngapha ukuthi lento ngiyibuza ubaba omkhulu uyayibuza ubaba ilanga unobaba inyanga yezulu uyabuza ukuthi kwenzekani nenzani kathi lokho amanzi umfowethu ngaze kadabuka nama ukuthi hayibo ituka likho yena walikhipha wasulubuzo ne uthi ngicela ungena ngaphakathi ngilisule ngathi Dlansi kusemseni wakho ngoba konke wena
wangena ngaphakathi wacela ukulisula lethi judge uyaphila ekhanda angathethela imali ukuthenga abameli kukhokhwa imali ngaka ukuthi ngosuku lwalabo kanti sokufika ubhomba lestimela samapolisi ithi yeka lento wena ikho phela lento sengiboshwa omunye ke futhi ibhadi madoda ozalwa umfowethu lo sephakameni obehola laba bangale hawu wenza naye hayi ozohluleka nangomunye futhi umfana kamfowethu unkanyezi hawu usizwe yini manje hayi aliyiboni leli hlazo ukuthi nidicikela ukuhlonipheka kwalendlu kaBhombela akakayeki ke kodwa noma ebona ukuthi kuzohlulekeka ngoba iqiniso liyelime alimelani nokungekona iqiniso lima nje lime lithi mpo amen naye kuyafifa ke manje angazi kufanele ngifife ngoba ayikho phela lento umthetho wami ngumuntu ovama ukwenza izinto ezinhle kunento enhle ngeke ngixoxe nesithuba eside engamenzela yona lo mntwana kushone umfowethu unkanyezi enhle nje ngakhuthala nje izinto enhle kufihlwa yena umfowethu kuloko kwena kwenze manje ayi ikhona into engizibuza ngiziphendula ukuthi hawu lendlu yakithi ivumelana umuntu umethe akenze okubi kowakwabo walendle encane bavumelana abafowethu lethu hayi into ebizokwenzeka kuloko kuba beningahambi noBhombela bekumnyama usheba wayichitha yonke wayibeka obala yahlala kathi nje pha esikoleni fundela ukuthisha se-university ngiyakhokha owakwethu enhliziyweni kukhululekile inhliziyo yami inhle ngiyayazi noma umuntu angangizonda kunandawo iyaxolile futhi ngokushesha ukuthanda kuwo lo mnyama usale wedwa nosathane wakho kuyavuma kimi hawu kamfundisa umntaka baba hawu waphasa uzalwa ubabelana umfowethu umezalwa umfowabo kababa phasa umfowethu ngijabula uthola isikole afundisa sekumnandi umnewethu yanza nkaniwe hayi ngizokulekelela uzolothola lobolela umakoti kushathise kwenza ko ashone lo makoti mlobolela wasibili obseshonile lo shada umfowethu sekulungile usevumile manje ukuthi bangikudluze kabi kule ndawo sehlangene namanye amanazarisi ngoba asikholiwe sonke la asikholiwe njengoba usibona nje wena ungakhohliseka ukuthi isikole sonke hayi indaba isenhlizweni wena uzobona umzimba lo nombona embanhlohlo ubone nencekela nokuqothuka kwamadevu ukuthi angikholiwe kanti maye babo ngeke kulunge nje ngazi kahle ngeke kulunge inhliziyo engayiphiwa kithi ngeke angeke kuyimele yini impela sengiyayisho ngoba sengikhulile ngeke ngisashithi ngishithi ube yini musu nje 75 ubushitshe igehla lelo manje impesheni nje ukuba ningibambile la bangiyothresini lapho ngone impesheni amen ayo thuma na ngibangela lapha manje ingane zakithi sike sivume kulaba ubheke nje le bayigudluze endaweni enhle yaphika gcina kwabanye bathi awu ngalingeka nkosami ngavuma into angenzele zona zihle into eyisimanga ngazi ukuthi ngamhla sihlangana ngombheka ngomthini kusho umfowethu
ubuhle bezinto engizenzile manje sebemfaka uma awukubuhlungu ukubhidlizwa umsebenzi kaBhombela ahlupheka kangaka ubaba omkhulu esakhela lenqa nawe le uyazi la kunensizwa la kunamakhehla kunezalukwazi kunamakhosikazi la insizwa ezinamagwegwe ezifit zakithi eNazareth amen asisekho la ngaphandle insizwa njengoba ngikhuluma nje yenye isilela amankeyana umntwana akusukumeka enyima ngomlomo phansi sibonyuke wonke amazinyo naze kaBhombela ziphelele la ngeke ngithinte hayi uthatha ke mfowethu wena umfaka la balula abafuthi sengibabonile balula hayi balula ngempela hayi balula ingane zakithi zilula zivuma noma yini nje umuntu umethi akenze kwabo ziyavuma hayi mina ngivuma hayi uthi angenza into kumfowethu hayi ngeke amen Jobe 1 verse 6 to 10 wathi amadodana kaJehova ehlangene zomdumisa weza naye uSathane njengoba efikile nje wambuza uNkulunkulu ukuthi kodwa mfana wami uyaphi wena uthi uSathane hayibo nami ngizothi ukuhamba kancane uyiqondile inceke yami le uJobe uthi uSathane ombiyela uzonithi uSathane delela kanjani uthi ombiyela uBhombela ubaba omkhulu mesuka entabazwe amadoda amathathu athi lapho shembu yobukhona uthi ushumayela ukulunga sifike sibhimbise lento sishumayela okungalungile uthi yalungisa sihlikize kuyabonakala ngempela ukuthi lawo madoda hayi akhona asebenza phela kodwa awazi uphumelela ayikho into edumazayo njengokubona front line ubona amafolosi nje uma ubophela kuphela ngayelusa zimkhulula ngafica isibanje ukuthi ukathola intonga zangu uyibona ngabophela ngisemncane ufundiswa umnewethu inkosi uJakobe Mthethwa nomnewethu uMabudu wa imafolosi unake aphuma emgwaqweni zonke zisweni nenqola konke nesihliphi konke la Tumaze khona amafolosi avela kuphuma emgwaqweni bawalandela abaningi bazi ukuthi ifolosi lihamba ngako hey kanti seliyesu wena liyesu wena abafunwa nje laba bafundisi abenze noluncu ngoba nje baseduze kwamphela akufuneka abe nabantu abaseduze kwakhe labazolobe begada amazi ukuthi bafuna ungenze njani mina nomhlamba bafuna unginika ukwesimuso lo awayi nawe ngibaleke mina awayi angibaleki
ngihamba nobaba omkhulu mina ubhombela isitimela samabona ngifunde izaluleko ezila eBhayibhelini. uJeremiah 26 ufunda uverse 13. Ake nilungise ukuhamba kwenu. Ake nilungise ukuhamba kwenu. Nemisebenzi yenu. Nilalele izwi likaJehova uThixo wenu. Khona uJehova uyaguquka kukho okubi akushileyo ngani. Khona uJehova uyaguqula konke okuba bese kushilo ngani. Awume kancane ke lapho ungavali. Uyaguqula konke okubi abese kushilo ngani. uNkulunkulu usho kanjani intombi? Isigwebo udilika tshele wasesihogweni. uNkulunkulu umcelithethelela uyakuthethelela afani nathi umuntu abazayo ngixolele phela akabonye umuntu azakubulala. Abase Philippi besibili verse 3. uPhilippi wesibili iverse lesithathu verse 3. Ningenzi lutho ngenkani nangokuziqhenya kepha ngokuthobeka akube yilowo ashaye sengathi bahla abanye kunaye. Ngiyabonga. Abase-Efesi 5 verse 11 to 12. Sisifunda izaluleko sengiyavala emva kwalokho. Khona abanye bazogoduka bahambe kahle bawudla amathumbu ekhaya. Ningahlanganyeli nabantu imisebenzi yobumnyama. Ningahlanganyeli
linabanye abantu kwenzeni izenzo zobumnyama ezingenazithelo kepha nidaluke kepha nizidalula awumele kancane-ke lapho ungavali uningahlanganyeli nabanye abantu kwenza izinto ezimbi njengalabo abahlangene sebephumile manje basenza zona izinto ezimbi le nale omunye ubiziwe umfundisi laba abafundisi abakhona bafuna ukuzwa ukuthi kwenzekani nenzani akezi ngoba uyabona bonile unembeza uyakulahla aqhubeka baba ngokuba kuwamahloni nokukhuluma ngalezo zinto ezenziwa yibo esithe kuwamahloni ukukhuluma ngalezo zinto ezenziwa yibo esithe kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ukukhanya ngiyabonga baba Jakobe 5 verse 19 to 20 izaluleko njalo sesiyavala bazalwane uma umuntu wakini eduka eqinisweni omunye akambuyise uyazi ukuthi obuyisa isone kwedukweni kwaso usindisa umphefumulo wakho wesulweni ezono zakho na uyezwa nje amen uthuzwe ukuthi eluleko omunye umuntu umhleki umdedele elinye Nazareth umdedele ingeniso wena hayi akwelulekwane yabo amen abase Roma 12 verse 16 to 17 zeluleko sithola la emzimoya sizelulekweni la amen anibe nhliziyo nye ningakhanuki okuphakamileyo niholwe okuthobekileyo ningazisho nithi nihlakaniphile ningazisho ukuthi nihlakaniphile ningaphindiseli okubi ngokubi yenzani okuhle ebusweni babantu bonke ngiyabonga baba uLuka 6 verse 36 no 37 Luka 6 verse 36 no 37 ake nibe nomsa phela imvulu uzoyithola ake nibe nomusa njengoyihlo wena onomusa ningadlinzekeli khona ningekuhlinzekelwa ningalahli khona ningekulahlwa thethelelani khona niyakuthethelelwa uyabonga baba khona niyawuthethelelwa abaseGalatia 6 verse 4 to 6 awugcina le sikuyaliwa manje ayaliwa abantu ungasudlule kuloko uyakula uyone usangena phela nokubese sihoko nsala emhlabeni ayile sathana Galatia akube abase Galatia 6 verse 4 to 6 abube ilo wahlola umsebenzi wakhe Zayton akube ilo wahlola umsebenzi wakhe khona uyakuba nokubonga ngokwakhe kungabi ngokomunye ngokuba ilowo uyakuthwala owakhe umthwalo ngiyabonga baba ngoba ilowo nalowo uyothwala umthwalo wakhe ufunani phokomi ngoba ngeke azithwale zakho izona uyothola usosaka wakho nawe ufunani phokomi ngoba kuze kuxatshana la yini kuphela engacabani noma ungangenzani mina baningi laba ngenza into eyigwegwile ngithi inhlaka ngigwegele ngeke ngikwenzela ukuthi enza wena kodwa uphosopho ngoba